भारत की डेमोक्रेसी असिगी मराइब कलसी हाइना आईएनसी ने चथरप खोंजंग सिंगी सरुक अमुवेने ngasisu MPCC na amuba machugi fizol setuna Manipur Legislative Assembly की ममांगदा प्रोटेस्ट तौख्रे CLP की लुसिंगबा ओक्रम इबोबी MPCC की प्रेसिडेंट के मेगाचंद्रन लुसिंगदुना चथकेबा प्रोटेस्ट अदुदा डेमोक्रेसी इन डेंजर हाइबा बैनर सिंग पाइखि पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा मणिपुर पुलिस की कांगमुन अकन ममोंगदा ngaksenबगी थबक चथकि खोंजंग अदुगा मरी लेना CLP की लुसिंग पुरेन ओक्रम इबोबीना हाइखिबदा राहुल गांधी लेरी मकैदि BJP लेंगाक खुरोग थांगलगनि मतागुम राहुल गांधी बु डिस्क्वालीफाई तौकेबा असिदि डेमोक्रेसी की ममाइदा अमुवा मुक्तेशन मनी मसीगिदमक कांग्रेस न जस्टिस फंग्रिफाव प्रोटेस्ट तौखिगनि BJP ने पालेब स्टेट असिदा मियाम न वांगंग यारोय हायरबदि डेमोक्रेसी लेतबग मानरे हाइखि मांग मखातना हाइखि क्रिटिसिज्म पिरुबद टेररिस्ट अमगुन पुलिस थाजनुन फाबा पुनबगी थौं BJP ने चथरी राहुल गांधी MP ओहेंदब याय जेल थंब याय एहाक सुपोर्ट कादबा MLA ओइदब याय अदुबु BJP ने कांग्रेस पार्टी मुठटकने हायबदि मंगद फाव कांग्रेस पार्टी न लुसिंगदुन भारत की निंगदम पुरक्तुन सेंकिबा डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच असिदि कंदब यारोय हायना कांग्रेस न ngasi फावबले प्रेस के मसिन मेलबा opposition parliament wangang biyaru haibasidi dictatorship ki lengak lagni asigum lengak asidi kuina chaloi miyam na realize torokpada miyam na para soiran tambigani hai series of program chathar pahaiba tare adugi koi ngarang na koi congress office ta Mahatma Gandhi ji ki statue mayada Saityagraha program ama chathar jagre karigino haibu Shri Rahul ji bu without any due process of law mabu membership of the Indian Parliament tagi disqualified tauki se masi hoi legal gi front ama legal gi betanduna another atopa mani aduga akoina political front haiba tare adu all India Congress committee na series of program chathar padu matung ina ngarang na koi Bapuji Mahatma Gandhi ki statue mayada satyagraha tau hai ngasi asina state assembly ki mamang da apoi black ban aduga amuwa phi selaga apoi bharat asi prithvi ki manung da fight ki sauba democracy sakpa adugumba leipak amani aduna democracy ki hujit paliba center ki Modi ji ki government state se paliba BJP government se moina series of program chathariba mayam se akhoi ki bharat ki democracy aduga bharat ki ganatantra se masi ki marai bakshi karai da lakani haibado madugi apprehension do madudani let us accept democracy ganatantra kansi haiba adugi program makhada pai matang tang satha jarpani aduna karigino haibu Shri Rahul ji aduga honorable president Shri Mallikarjun Kharge ji parliament da democracy satpalai bakta mana apamba opinion pinaba ruling na tawriba thabak singdu pendaba express tawba madugi comment piba haibase democracy satpalai pa amadidi every nagarik puding citizen puding right there adu parliament da Shri Rahul ji na Shri Mallikarjun Kharge ji na ngangba wase entire proceeding of the parliament expansion tawba yahon bai yaro ne lok thokpasi sidane ba democracy se moi haining ba haisunu Rahul ji na haining ba haisunu Mallikarjun Kharge ji na haining ba haisunu madu kanana parliament ki leader honorable prime minister na or any concerned minister na madu sendop senjin tawna ba clarification tawra loire ba karigino Shri Rahul ji na ngangba parliament da ngangba Shri Mallikarjun Kharge ji na ngangba se assembly ki or parliament ki proceedings da madu expand tawdam ni holoi hai ji masi karino ba masidane ba akoina bharat ki democracy ki marai bakshi krai da lakaduino hai ba se ba aduna Shri Rahul ji si leiring khaidi inside the house outside the house aduna mathang maram sukcha chadana magi membership taki parliament ki membership taki ma disqualified tawbase ain gi thong da koi kya haining ge maram de akoi di legal expert nate ain da khang haiba mi nate aduna legal expert sina legal front to di atop lambi mada akoi lemna toy soi na justice thangani haibase koi taseng na koi thajabani
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ Manipur State Legislative Assembly's any party amna shason tawba yai Congress ne tawbu yai BJP ne tawbu yai or any party amna assembly da shason tawre prajana election da khalapa majority na ruling party wore opposition na bali ba sarkar sina chathara program chahi ki say for example budget hari khalasi pass tawdri da madugi athaba phattaba khanan nainaba masi akoy nagrik haibadi democracy chatpa ganatantra chatpa leibak si akoy citizen akoy khudimaki ki right neba opposition gi assembly da opposition gi honorable MLA sing na piba comment criticism or hangba madu ruling na madu semtok sangjin tawba opposition na hangi mai maranai amata na tieba प्रजा की इंटरेस्ट ने हंगी से मशीन करी तौगेनो मशीन करी तौगेनो हाना तौगिबो पास तौगे बजेट तो पैसा कयाम चक्रे मरम चाब्रा चादब्रा हाइबसे असेंबली दा पार्लियामेंट दा डिटेल डिस्कशन तौरगा मधु अदुम रूलिंग पार्टी दा पास तौरगा मधु थबक ओइना फजना वोथोकरा वोदोक्तब्रा हाइबसे क्वेश्चन तौबन नैनबसे हेल्दी डेमोक्रेसी दी लायरना उजक पालिबा BJP की गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ना लीड तौबा गवर्नमेंट से मसीना ऑपोजिशन की लीडर सिंगना पार्लियामेंट दा वांगांग बदा श्री राहुल जी दा करिगिनो मोइना श्री राहुल जी से सुकिमतिक मोइना कीरी से करिगिनो फंगदे और नत्रगा कोई की ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री मानिक अर्जुन खारगे जी दा कीबा मोइना ngang वादो सेमदोक पिरग लोरे मोइना चार्ज तोर पतो नो मदुदी लाली हाइना House na semdok pirroe semdok pagi mauta moina ngangwa wa singdo moina maran sibo ibiyai sars to boy ibiyai or any criticism to boyai madubu hajana semdok senjin toroka satisfy hoiragati proceeding the yon with the tarikai house ki manungda Sri Rahul ji na ngangwa wa Sri Kharge ji na ngangwa wa se proceedings the yon biyaro in expulsion torogati outside the house ngang ba tawa abroad ta London na talaga ngang ba what is the harm India gi against the ngang ba nation gi against the ngang ba tiye ba yengo akhoi na democracy satpa akhoi na bharat ki nagarik ama hoina prithvi manungda bharat ase paidagi largest democratic country in the world the most successful democracy in the world haina khoi chakthokchari adubo house manungda comment suggestion criticism piba yadre madu proceedings the expansion tawre sinati akhoi haina ngasi thamjari base bharat ki democracy se is under attack aduna akhoi democracy kanba bharat ki akhoi constitution si set tawba मसी अखोई दरकार होइरे न श्री राहुल जी ना मे बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होइबे आई लंदन हाइबसे करी अखाइब लेबगेबा अदुगा असेंबली की एनी ओपोजिशन मेंबर अमना माना पिनिंगबा मोट बजेट के मरम द होइबे आई डेवलपमेंट के मरम द होइबे एनी इशू डिस्कशन तो करी काइब लेगेबा मदु पालिब सरकार न मदु फजना क्लैरिफाई तो वे सेमदोक पिर लोरेबा मदु भाव यारोय हायर पतारबा कनातना पालिब गवर्नमेंट सेंटर की श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड तौब गवर्नमेंट से सिगे अगेंस्ट कनानोम त ngang यारोय हायबा स्टेट असेंबली सेदा बीजेपी ने शासन तौरबे स्टेट असेंबली सेदा कनातना गवर्नमेंट की अगेंस्ट ngang यारोय हायरक तारबा फ्रीडम ऑफ प्रेस लेरक्त्रबा अदुगा ऑपोजिशन ना कमेंट अम त पीब यारोय हायरगदी कदाइदनो मयाम ने हेन खंगबिरबनी भारत की संविधान से लेजिस्लेचर एजुकेटिव जुडिशियरी मसीगी स्टेट असेंबली दा मयाम ने पास तौगिबदो थबक ओइना वनथोकनबा एजुकेटिव न तौबा मदुदैदा लालप तारगदी बिल दोइबा याय एक्ट दोइबा याय और एनी मिसयूज तौबा याय मदु जुडिशियरी ना मदु मॉनिटर तौरगा अरानम तौतादि नो न हाइगदबे सिगुम्बा इंस्टीट्यूशन सिंग असेंबली होइबा याय नत्रकना पार्लियामेंट होइबा याय
Sigi institution je autonomous oiba institution je masi function tahondraba threaten tawraba or freedom of press leiriba khoi bharat ta leiba nagri khoi khuding baki right leiriba freedom of press freedom of expression je masi yaraktraba karai dano khoi ki democracy ji marai baksi karai dano aduna akhoi ngasi state assembly gi mamangda भारत की डेमोक्रेसी की मराई बख्शी कदाई दनो स्टेट सिदा डेमोक्रेसी से अनाम द प्रेस की सिना उनता क्रिटिसिज्म अंग तौबा सरकार के अगेंस्ट अंग ngang ngami ब्राउ ते यंबिबा प्रेस की सिना उसिन कनानो ते ngang कंदादा कमांडो थाजल लगे हता टेररिस्ट तौना कमांडो थाजल लगे हता फाबा अना त ngang ngam बिरे इंटेलेक्चुअल कांगो मे बी यूनिवर्सिटी की खंगदे अमु खंगदे हानगी गवर्नमेंट मतम ददी criticism tawba yai comment piba tawba yai suggestion tawba yai government duna akhoi gi hana gi government hai tare congress gi government matam judi let anybody criticize tawba yai ba suggestion tawbi ba yai ba akhoi na lawba ya ba government na lawba ya ba akhoi lakhut kani pick up tawgani lawba ya da duna no sorry noi na hai sri la le na government gi taraf ta gi sengtok pirga akhoi karim ta problem ite haujikti press voiceno opposition ki MLA voiceno any intellectual university professors in kai kanam ta laga hujik panel discussion da kai wangang bang ngami bring aduna ni akhoina bharat ki democracy ki marai bak manipur ki democracy se masi ki marai bak si kadai da no yes any xyz MP whendaba jail da thamba madudi yai तौबदु कांग्रेस पार्टी मुथकनी हाइबदुदी मंगद भोक मंगबिरुनो यस इबो बि भोट कागी दबय याय एमएलए वइजि दबय याय सरकार पाइ दबय याय श्री राहुल जी बु फारगा मसान जो हाइदुनी आई सही तरा जेने थमसु आई करीमता अदुगा एमपी वइबा वइदबा इज नॉट इशू एमपी की वानते एमपी वइरसु याय वइरसु याय राहुल जी से सही तरा जेने थमसु याय ऐदी भारत की डेमोक्रेसी से लाई ओइखबा अहल लमन महापुरुष कयाना कांग्रेस पार्टी ना लीड तौरगा फ्रीडम पुरखिबा भारत से मसी की डेमोक्रेसी मसी की कॉन्स्टिट्यूशन अदुगा मसी की फ्रीडम ऑफ प्रेस से मसी दी कंदबा यारोय हाइना श्री राहुल जी ने लेपिसनी अदुना कोई कांग्रेस कर्मी खोदेमक कोई खोदेमक सिदा लाइबा मी खरा सिदा नते मणिपुर लाइबा कांग्रेस पार्टी को थाज बिबा Congress Karmi Khudimangna, we are all solidly behind Shri Rahul ji. Jumbalan Badudi, that is another question. Madudi Kwana don't decide Tausunova. Adu Sumai Tauna Breski Machine Mengari no Wangang Yaro Haraba. Oppositions inside the House, Assembly, the all Parliament, the Wangang Yar Oi Haraba. Adudi automatically dictator is Hashon. La e hai with the Mashi Hyman Matopra. Akoy opposition na political credit launa na ba haibra haida bra haib se Manipur praja sing se utai yo anam ta su akoy comment ge against ta criticize the way yaroi comment pi ba yaroi no thai comment ji thai thagalu hai tar ga di kalai da democracy no ba maseba adu masidi last oi ba su yaroi lasting su oi roi matam khadi nampu sason to bai hai adu no matter no the praja sing shi realize or can by the time any government, central labor government say, Praja Singh Kanana no, Paratam Bigadop City, Praja Singh Bharat labor Praja, Manipur labor Praja Singh. He was the who used Haidom the Yai, Adugamoi Wakanda Kari, Haiba City, we roy, we in a soy Kamani, Adunani, Masia Koina, Chatariva program say part of the All India Congress Committee na, directive instruction adugi batungina marang na Mahatma Gandhi ji statue mamang na saitadra ngasina akoi state assembly gi mamang sida kari marang gi no Rahul ji would disqualify to MP dugi yam belu gi wan nataba kari marang gi no aduna masidi democratic institution mayam jingche maybe assembly hoiba yai parliament hoiba yai or natraga judiciary hoiba yai or election commission hoiba yai City institution jingje koi shape tawba protect tawba darka oi haibagi wakan da koi all India Congress committee na
ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯁꯦꯞ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯁꯦꯞ institution related which is related with the democratic country. Thank you.